E tō tarawāhi rua ana te hapori o Matatā I te waitohutanga o tētahi kirimana e tū ai he whare tātari para hou ki runga whenua Māori. Hei tā Manawa Wright e hari I te mea kua mana taua kirimana rā I te mea e tau atu ana ngā whakahe ki mua I te aroaro o te kōti taiao a Pōpō. He tirohanga wāriu nui ki te ao Pākehā, he hononga ki ngā tūpuna ki te ao Māori. It's my neighbour, I'll be seeing it every day. E kia e taku tia nei ki e tehi whakapai kei te haere. I don't like it. That's it. In plain simple fact, I don't like it. Ki wainga I te kaunihera o whakatāne me te tarati ono a o Matatā I hainatia he kirimana rihi whenua mo te tehi wheketere whakapai para. He rua te kaumārima tau te roa o te rihi whenua me te āheinga kia ko tahirau tau te roanga ake o tēnei kirimana. Basically, we think that we've been hard done by all the owners. Because that's prime Māori land, that's my children's land, my mokapunas. Ka pāta tātu te wheketere ki te marae o Oniao I Koneina, te marae o Rangitihi kei Tua, te urupā hoki o Reira, me te kāinga o Wikitoria Whauwasa. He nui tonu ngā kaiwhakahe. On that land is buried 3 of my father's siblings. Ko tahirau tāra ia wiki, te utu o tā mātai whenua, he mea he aki te timu. He oe mo tēnei hunga whakahe, he te aki ke I te pāhara keke, te mea nui. If the kaumātua come back here to stay, their children and grandchildren would come back. And then they'd have somewhere to build if they wish. Ahea te ture o te kōti whenua Māori ka tiaki I te nuinga o te hunga e whai ana, e whai mana ana I konei, ki runga I tēnei whenua. Ka mutu I whakapātua te karere ki ngā mema o te tarati I whakai ki tēnei whakapai. Engari kāre I whai wāhi ki te kōrero kia rātau I tēnei rā. Hei a Pōpō ka tū te kehi tuatahi ki roto I te kōti taiao mō tēnei take. Manawa Wright, te karere.